سابقه‌دار کینو و تئاتر استاد عبیدالله رجبوف امروز همصحبتی ما و شما هستند. برای من هیچ چیز این آدم بنده کیفیت و نفس خودش است. استاد گفته میتونید که امروز شما راضی هستید از فعالیت تئاترهای امروز؟ نه مطلقا نه. مردم ما تئاتر دوست نیست از بنیادش. اسمی از آنها رو قیچی هم میکردن. بله. و جنجال میشد استاد. همین چیزا مثال برای من علم آور بود. وقتی که آدم ها زر از ریگ یا که از سنگ فرق کردن نمیتونن دانسته. و نامش چی میشه اون کتاب رو میگید دوست؟ من خواهش میکنم که درباره همین کتاب نگویم، میترسم که جوان مرد نشه. و خودمان با همین گناه داریم. خواهش میکنم که من بعد همیشه نشود. обуна шав. ютуб канали нигоҳи нав. барои шумо барномаҳояшро бо ситораҳои шоу-бизнеси тоҷик, ҳунармандон, ҳаҷвнигорон, рӯзноманигорон ва нафарони муваффақу соҳибдил пешниҳод месозад. мусоҳиба бо формати нав, фактҳои нав, саволҳои ғайриоддӣ, ҳолатҳои хандаовар, ҳазл, шартҳои ҷолиб бо ситорагон ва дигар навгониҳо дар лоиҳаи нигоҳи нав. ба канали мо обуна шав. аз зиндагии нафарони муваффақ бархурдор бош.